E toru tau kua hipa I te tāhaitanga o tētahi o ngā taonga whakahirahira I a tāmaki pāinga hira. Hioi, ko te tūmanako ia kia whakahokia taua taonga ki reira. Hei tā tētahi o tātou kaiarahi a iwi, e pauri tonu ana tōna ngā kauinga a huatanga I whānako hia ai taua taonga rā. Ko te manako ia kia taua no te rangi Mārie ki tēnei kaupapa. Aneira a pohatu roa Wainga. Kua whakahuatia a Sira Erueti e te kamera. Nā, e karangahia ana tētahi iwi kia whakahokia tōna rawa. Ko ngā taonga katoa Ngāti Porou he hirahira. Etahi kei roto I ngā whare taonga, etahi kei roto I ngā ringaringa o ngā whānau. I te tuaono o Maihe I te tau 2012, I kuhu a Erueti ki te whare taonga nei. I konei ia kawe atu ai I te mere o pōkaiwhenua, ma te naihi, ma te tūngutu anō hoki, iri whai tēnei whainga ana. I whakapai ia nōna te he I mua I ngā whakawhiu. I did make a mistake, but I'm willing to return the mere. Engari, auare ake, hei tā tēnei rangatira o Ngāti Porou, hei tā Selwyn Parata, he mana nui tō tēnei taonga ki tōna iwi. Pōkaiwhenua is a taonga cherished by the descendants of Iwirako. Iwirako's descendants are spread throughout Ngāti Porou. I te hepete mai whakatau ai te kaiwhakawā a Tiati Ryan, ka kore tēnei tāngata e hāmenetia nā ona whakaaro kore wharewha I taua wā. Ina nahi I konei I te whare whakawā arohe, I puta ai te whakatau kia utonu ia ki ngā mahere whakapakari I te tāngata. I'm hopeful that with the appropriate support, Mr. Erueti, and he tells me today that this is happening, will be able to hand over Pōkaiwhenua. He will receive mana and aroha for doing that. E ai ki tēnei māngai o tāmaki pāinga hira, e ai ki a te onpeita, I poke a rawatia rātou ko ana kaimahi e te hina pōuri. Hei tā rātou, me mātua hoki mai tēnei mere ki tōna āhurutanga. I timatanga kōrero ki Ngāti Porou, tērā pakaritenga, anei te raru, anei te parekura nui, he hao whakaaro e pāne ki te anga whakamua, e pāne ki tērā, tuarua, kōrero ki ngā kaimahi, nō reira kei te noho pauri, te nuinga o mātou I tērā wā. It's an unfortunate circumstance, and again, to the young man, please return it, and keep safe, keep well with your family. Ko te āhua nei, hei te tau koroi a Pōkaiwhenua hoki mai ai. Me te aha, e puritia pau te kaha nei ngā kaimahi te iwi o Ngāti Porou, ka hoki mai, tēnei taonga nui whakaharahara. Pohatu roa Wainga, te karere.